Hi, Bo. I'm trying to figure out if it's at 14 minutes or 11 minutes. No, 11 is the time. It's 14:55. Nkosi, mixtape, Mosle. Hi, Bo. What's for me the album? Hey baby, kanti wena ubaba down ngoba kudala ndikhangela apha ndikuboni tu, ndibona njengale message yakho ithi ukwa-KFC ngaphakathi. Baby, ndithe masidibane ngaphandle kwa-KFC nothi ngaphakathi. Phuma apho, phuma fondini apho, phuma. Yho, ithunenana kanjani kanye abafazi. Sinazo khawubhale opinion saphikisana akawubhale opium intoni opium needs. Hayi man, bona xa sithi umuntu let me take this opinion needs and good graduation yabo. Kanti khawubhale opinion something like that. Molweni bafethu, I hope everybody's doing great. After watching this video, you're going to be cautious before sending a VN to anybody. Without wasting any time, let's check out today's video bafethu. Hey boy, nginenkinga mfethu. Angazi noma ngizothi umoya omubi noma sithini mfethu, kodwa njalo nje mfethu yabo mengithandaza mfethu, angazi indaba mfethu. Njalo nje mengithandaza mfethu, sengiyi-serious nomthandazo yabo, ngivele ngicabanga umsangano mfethu, kuvele kufike into ewumsangano engqondweni mfethu. Ngiyithole sengicabanga ngekuku mfethu, kodwa ngiyathandaza mfethu. Ngiyithole able mfethu. Mhlawumbe ingakho nje mfethu imithandazo yami ingaphenduleki nje mfethu, ngicabanga amasimba. Mfethu ngiyabuza la ukuthi yenza wona kuphela yini noma kumele ngiyothola usizo mfethu, ngoba ayinjalo mfethu mengithandaza. Abothola usizo mfethu, yenzeka kuwe kuphela. Okanye ikona yenzeka kuye. Anybody else? Hey, what do you mean you're more of serious person? Umuntu serious wenzani? Abe. Yo, what's up, Jack, my bro? Yeah, man, I hope you're doing good. I was just checking up on you, you know. I'm kind of bored in the crib, you know, I'm chilling in the crib and I want some company, you know. I was hoping if you come by, you drop by, and then we'll play some video games, you know, some FIFA or something. I don't know. Depends on what you like, nigga. Yeah. So yeah, man, I'm hoping you come by when you're not busy, you know. Yeah, peace, dog. Ay, fun. Ndoni ngobukhumsha ngofondini ngo. Hey, fun ndibhida. Efun, londo. Ingase ndibe lapho ndizokuhlaba umqolo ngokwami. Jesus Christ, wow. Noba madoda ngase ndibone nalo mehlo mahle. Jesus Christ, obobuhle. Jesus. Here. As boy mfethu, kade ngikubuka nje njengoba uvakashile la ekhaya. Ngeke boy azama ukuthenga amaphijama hey. Ngeke nje mfethu sivuka ekuseni mfethu sengihleli nokhuni. Sivuka nje mfethu sengihleli no goalkeeper. Ngeke mfethu. Ngeke mfethu ijezi lebhola ngoba ijezi lebhola boy bese uthenga amaphijama. Ya ngisho ngakuhlanyisa ukuphostisa amavidiyo othando nizohlukana kodwa nizohlukana nje, isingisi sithi love fades away. Nina nizohlukana ya shaye ukuthi nje nisanoqala ukwazana sazomjwayela ubona nale nduna engapheli sesiphongweni sakhe ungaze ungayinaka ngoba usamthanda, kodwa ukuhlukana-ke is guaranteed. It's guaranteed. Awu-NS bro wami ithini ndoda waphuma uyogcama ngakusabuya manje mfethu angishiya ney'ngane endlini nazi bese iy'ngane zikubuza mfethu ukephi mfethu ithini. Mdeshi mfethu cha ngiyamdeshi mfethu udlale ngami sanalawo mantombazana akho o2 futhi ngiyongitshotha amantombazane lawo mfethu abafana phela labo mfethu ayikho nje intombazane ephila kahle ekhanda mfethu engaqeda amabhodlela awu2 e18 bewu2 shuthi phela beku11 mfethu futhi basasobhabha plus the 24 esavana
omamruphi mfethu ungasohlala ngami wona zimbi nalezi zinto zakho zinjalo lo munye noba usokudonsekile ngathi sichivikishe lokhu-ke komunye-ke nje u-20 lithayo lesipakpaku-ke naye ngikhulumiye-ke okwakhe-ke mfethu mina ngicongiya mina mfethu awangicika bram ngithi uphathe iy'ngane right mfethu wena uzophatha le mbodo iphethe mfethu angiyeka bram-ke mfethu ayikho le nto le ngephe ungitshela futhi ngase ngithi ngiyabheja ngithi ngibhejela into e-right kanti ngizobhejela amanye amajida mfethu ngivele ngagoduka mina mfethu ngephe la ngiyimele le nto le. Sana caba okungoku ufuna uza kum loo nto before uze kum ngicela utye kokwenu. Hayi sana kokutya ekhaya, hayi utye cause kwasoloko xa ulapha unento yokungathi andiyazi mani ngathi yaqala ubona ukutya okanye ufike unxiba ikhabhathi ngathi kokwenu. Hayi sana khame nale nto ke ngoku into yoba oku kutya funeka kukwenze ndim. Hayi ndiza kwenzela i-instant being kubo right ba xa ucinga fansi bafuneke ndibe ndim ke ngoku lo uzofakisha izinto ngoku. Hayi sana itya kokwenu zakwenzela i-insta epink ube right. Iyo phela kwento ke bayathuma phela kwento. caba wokungo. Hey, yo, Brazo, what's up, man? You remember the niggas I told you about? Yeah, bafikile namhlanje. Baphethe amabhodlela awu-2. So, man, pull up right now. Let's turn it up. Let's get lit, bro. What you think? Wemacingwane musungidakela wena yazo hazi nombuzo uthiwa ngilisaha yini Ive ngothi macingwana kuba hayi it's going south. musungidakela wena mfana yazo musungidakela njalo ngiyakhuza uzwe kuthiwa mina ngiphuzi namhlanje uzwe kuthiwa mina nginamali yokuphuza namhlanje phula phela ukhuluma nobani yona leyo nto leyo akayazi wanyanyisa wena ngakukhuza 2021 siqala ukuhlangana le lenke market musungibiza ngalento yakho musukukhuluma nododwa wakho ukhuluma nami namanje uyaqhuba 2022 ade sidilika sekhaya ngogudi ngakukhuza musungibiza ngoyo ungenza isilimo ungibiza lamagameni ngakukhuza unyaka uphelile zushala phakambathe ezantsi namanje ngiyakukhuza musungibiza ngalododwa wakho namfana yezo musungibiza ngalododwa wakho ngayimncike utshwala ngina utshwala bami mina manje Oha, hawu uyaza ngicika, awuyanyenyiswa namfana ngempela. Oh. Yo ngiyakufonela akuphenduli. Benza kubase into yokuba phansi akwabi namama. Ndilapha ngiyolanda i-pickled fish yam pha kuqondo. Now ndiqonda I'm short of cash here. Let me quickly draw money apha kule garage lapha eqaleni lendawo kuthiwa kwayakho. Phaya kukho i-ATM ezi-3 ngizawusebenzisa i-Standard Bank. Kukho i-Capitec, kukho i-Standard Bank, kukho i-Nedbank. Xa ndifika apha e-Standard Bank, there's a little girl that is trying to do whatever. Uyayibona qha iyafidlisha ngumntombazana nencinci. Kukho ome apha behind this young girl naye uphethe ikhadi. Kubekho umfana ohleli kwi-Corolla endala. Corolla izamoto zakwa-Toyota. Ume apha ngasemeshinini. Hayi ke ndiqoma andizuyilinda le queue because ndinendawo engathi ingxamile. Then ndizapha kwa-NU6 ndisebenzise ikhadi lam se-Standard Bank apha eNedbank nditheni once ndilifake immediate kubekho enye intakumbana yomfana enengcondo naye izomapha emveni kwam iphethe ikhadi nayo uyambona nje lo mntana uba inoba kanayo ne-bank account ndimjonge ngamehlo amabi ndimdibhaca amehlo amabi ndithe ndisadrowa ndabagqiba kubetha icode yam iprocess iyakha kuzinto ende engathi nguwe ize straight kum ndithi angiqhela amasimba koma manje lo mfana mandim-atheke seza angakulingi nditsho ngangiqhela amasimba andiyomurhu yasekweleha meva athi he nozala waba ndithi mtheka nozala lakho unxiba i-Brazilian shoes wangiqhela amasimba eze kum ndithi hey sunice ndibambe imali yam because ufuna ngoku ndilose ifocus thatha imali yami ifaka amashini esipajini zam athi akhuphe ithe sajongeleyo akhuphe umpu athi uyagcwala ngale ndithi gcwala sengigcwele masimba kanyoko gcwala sengigcwele khasisi bayaphithize ungaze uyodraw kula mashini ndiyakuxelela mntana ungaze uyazibe sengxakini sis ndibile ngithe qhopho ndinomsindo because baphansi bebezathatha ikhadi lam mhlawumbe bafuna ipini and akho mkhondo kulaa garage. Yes Lena this is a terrible story but indlela ebayisa ngalo yo yenze befana inyani yo ngemsunizer
Yo hayi ingxaki mna xa ndilala ingase ndizoneke. Ngoku xa nditshadile khona lo mphefumlo osecala kwam. I need my own space, bra, yabo. Ndinga ispace sam. So andiziboni nditshata. Kwalo ngacimba utshata nam angazilenca. Hayi, soze. Umtshato is not for the weak ingxaki, yabo. Not for the weak. Funeka ukwazi unyamezela umntu. Yabo. Noba yho Kala hayi. lento uyazi uba it's not for the weak, and when I switch means uyazazi wena ba weak. That was today's video bafethu. If you want to see more VNs, let me know in the comment section. Until the next one. Sure.